Ka wadhi nyime, wairni jaod bura Mateso South Mary Emaso winjruok e kind jatend piny William Ruto kod gai mar ODM Raila Odinga ka okoni winjruok makamano nyiso tim josiasa mar keto dwachgi mbele motelo ne dwach jopiny. Jaod bura no manyocha orem yudo lemo mar jalup jakom komiti mochung'ne weche budget. Jaod bura okoni winjruoge mabedo e kind jatend piny kod kweth makete tesre tok yiero nyiso ni tend Kenya okosebedo ka oketo nyime dwach oganda. Kwa ile mabishano tunabishana, kila mtu anatafuta kura. Baada ya mmoja kushinda kura, where do we take the country? Maandamano, kupigana, vijana wanakufa. Tunavurutana hivyo. The economy is affected. It goes down. Biashara za watu zinakuwa destroyed in the process. We take the country down, I think, another 2 years or 1 year. Alafu baada ya hiyo, tunakuja tunakaa, tuzungumze, tunakubaliana tena. We create a government of national unity. We create a government of, give them names. Broad-based. Give them names. Next time sijui itakuwa inaitwa aje. We had nusu mkate. Why? Why are we even going into the elections? For what purpose?